I'm back to work. I keep saying that we are all human beings, and so long as I have flesh and blood running through my veins at any point in time, anyone can fall sick. It's part of nature. I mean, it's part of nature that you can be sick, you can be healthy. And so when I hear people say, "Oh, Basintale is sick, Basintale is dead," and all of that, anybody can die. You can die, I can die. Anybody can fall sick. With death, it's got nothing to do with how mighty or how powerful you are. Only Almighty Allah determines when. We are back. I'm back. Every time for Mr. Lemo, Musaka me video ya na mo share ama me why na mo de mo nsa abɔ akoma no so na aye kama pa na ene anopa nya me anim nie hey aban papa aban papa ba na me ni amanfo ho yaw anase me ni obi a ho yaw na teacherfo medi mo ho yaw papa teacherfo mo ni magu ase teacherfo mo ni magu ase o mo ni magu ase papa matena ho mo amako school matena classroom na ya kire made mo ni mo de matena ho e ma ye papa John Dramani Mahama ni NDC aban aka kire mo say mo was short memory ampa mo was short memory ampa teachers mo was short memory teachers mo was short memory ma adwen no e wo form teachers o ma adwen no wo form ma adwen no wo form te mo tumi tena ma John Dramani Mahama ye papa etumi daadaa mo na enne otewo ene ya to aba ma no Nana Akufo-Addo and Dr. Mahmoud Bawumia every November each year November for 4 consecutive years etumi etua teachers allowance edema womo emra hinchi bia amma problem bia entumi amma ho na so teacher for way to me fekere womo say to me kan say Nana Addo ene Bawumia omutiri mo dene ye pa aban omutiri mo den na ye MPP aban because omu hunu the MPP aban ayama mo wo emra teachers during COVID forgetting to 7 to 8 good months teacher ni bi ankwa adwuma tena afie na so Akufo-Addo ni Bawumia ankase teacher ni wa ankwa adwuma nti salary no me ntua oka anasa impo me tesompo ba aban we etua every teacher in this country in full tua no salary full ema wo bia ankwa ahohianyam da until COVID eba former yesan ema teachers go back to school still no aban ni eto aso etua teachers ka to the tune say 25% salary increment aban Nana Addo Bawumia aban adima teachers say teachers momfa aban bia ma so ema teachers ho enton te say Nana Akufo-Addo aban hwebe bia na wo emra ya pa John Dramani Mahama wo from 2012 to 2016 teacher ni na wakatua yesen Nana Addo from 2017 to 2024 na wakatua yesen na so mutumi tena ho kan say Nana Addo amamo nye Nana Addo nya papa Nana Addo 3 more dren teachers enema hu de asi teachers enema hu de asi enema ni magu ase makama no atum teachers makama no atum allowance no ene just say budget amount for the allowance we aye ene ni nyina hwe ase say gbra wa kan teachers ni bi be sha akonfo anomeduru awu o me sha akonfo awu because just say o prepra ya tra ho ama NDC aban askam ye nkwa scammers government ene musu teachers musu munyansu ye me see ne eba no ya akese ne eba no soso ya pa John Dramani Mahama mu ya madwen say munnim papa we ne obeya from 2012 to 2016 ne odi Ghana firm ne wo ye no Ghana say Ghana edi dum so say Ghana unemployment graduate association and I find say amanfo mu ye adwuma ye ntua wo ka nyina no mo na mo ani tua na so na mpesame nkuminya enam bayie ni tibon kosonti enam abon mo amotete classroom cheche nkola de ntini mata mama NDC aban ama mahu sa ampa mo short memory enam usum allowance ho allowance ho kora na de epa no esoso epa John Dramani Mahama afi na obemiam afi na obemiam ye ka kire mo ye mo bi ye ka kire mo ye ba social media so be ka kire mo say ya pa John Dramani Mahama de ye nim no we know this man ye nim no de odi Ghana fa so say inflation aba fam ne bo a dollar na aba fam na so ne ma bo dene ene ne ma bo dene ene ma ne kodwa so a ye ntohwe na so mo say ne ma bo aba fam what an irony
What an irony. What kind of government is this? Amamu obeni na ye tro kansa. Ne teacher for nyina esu. Teacher for nyina esu. And then me ya sure say baby a Ghana baby bia teacher ni bia na anopai and I say enne dey ade kire be basa. Ade kire be basa. Ade kire be basa because teacher ni bi esu. Teacher ni bi esu. Aden and this aban aden ya pa John Dramani mama aden bone be na Ghana for ye de aye bone be mpa na ye de aye teacher for munya hu hwe de eba no munya hu no hwe mo fa mo sangu muti na mo hya ase se mo bobna because mo be super mo be su mahama munim o ka se sa sika na akufo ado de ma ye no sa if I say allowance na ado de ma mo ka se na yesika ketwa na yesika ketwa na yesika na emu odu yesika na emu odu na so na ado at any point in time and to me and say oh sika we more do ntimi ntwa mokada every November bia na papa we make sure say sika we beba na so teacher for na moye die ye dua ye no eno na ye twa no aba na apapa na ye gu ye na momo ka say aban papa aba no aban papa na aba no nti aban papa na aba no ti aban papa na ye no eye pa teacher say eye because mo de aban papa aba ene musu munya nsuye mo make sure say mba ko kire nkola na de mo make sure say mo ba ko kire akola na awofo yi what's happening enkra no mo ti ono mo ekuku ho baby o mo ti o mo kan sa asem no have they been to sector no sika bia ofori ampo ye friends yeah the former chairman of NDC ofosu ampofo ono anka sa say koko boss si ona ye board ye friends 3 days in there wakasa ya ekoba bia say dollar ne ho nsensem ti affect cocoa sector na omo ntumi ntu akuafo ka eno me nam kan akuafo na agi omo cocoa a aban na agi cocoa no afri krachefo na agi cocoa no afri omo se amunya nya sika no eno me nam kan enti wo ti joy ho na wo kan sa sende na ko omo nko abonten yenya sa amche journalism na omo ye ho no akuafo bufu afu ayiye communities no enye easy ya bie school ankrofo pesika ma omo ma omo akọ school omo nya sika ma omo na wo kotra enkran na wo ka jom say cocoa sector na everything is okay e wo hefa o say bi omo so monitor no mo ko grounds na nche say monitor communities no monitor na e hefa Bunu region na Ashanti region na say western north e wo hefa ana voter region because enkran dey enim say cocoa ni ho enti fa no mo ko ofa ya na omo nya sa ne ma no mo akuafo no buafu obubuafu me say nra najo audio so we say me nya omo permission ka me be mo no wa bobi no wa mkrofoti it's very bad enti e be sere cocoa board for akuafo na yaje omo cocoa yi ntimi ntua ka ye modern say betumi atua akuafo no ka me community ba ko oja ma so kufiti akrum e ben Cote d'Ivoire ene Cote d'Ivoire na ye border jizera mu nyina ne Cote d'Ivoire akuafo na ti cocoa pese omo nyom omo nsaka omo sika omo nsanka enti the opposite chance on fan Cote d'Ivoire no nkoton yesu ye mpene sa ba ye se dodo na call say yo omo de ho yi kwan yo eno ame pon ye me ye several calls eja be share influence bia ba no me pon me ye calls bi ye se be bisemu ensem say ye sax cocoa sax no kra no ye ton and the NDC omo ton cocoa sax and I was like wow the enim na ye ka ho asem a kira ba na se obeti a wontie no person ye de o ya because afiwe no de ama cocoa no abamo the ama cocoa na bambo no say ye area hono sisi adwuma mo ye ho pa ye cashew ena cashew no mo identify hunu say wodi cocoa no si cashew na say yeye enti akwani bia wo cashew bia wo say dua cocoa wase for the past 3-4 years ni me kaze me koye MC ndi omo ye ne say na cocoa board for say omo ye cashew no eyi omo ye seedlings na ye mma because mra no mma kwa ma ye mma omo sa seedlings no bi enti bi no omo hia na me ko na me say be cashew na se baby akoko wo bia na ayeyi adentina sa akuafo ne mom timi ne agric director no ne nkofo no kasa na mo se chief de o kan ye no kre e na mo hyase na mo akuafo ahyase akoko na so enti for the past 3-4 years ni akuafo a mo cashew wo Jamai South ne da areas ni o mo cashew na obi a okoko se wo cashew na se enti ama koko no aba mo obi a no se sa 3 bags e na otumi se sa 10 15 na waton de ama aban oji koko na wontua ka sa na ye no enti ye besre omo to omo ma aban no news we na gu aban no obiti baby na omo news ye fake meja from pombo atin say ye party fake ye be ba no so nsema say pi wo ye be ba no so de munya no oh enti sa fake news no a omo channel wo ho no omo nya very careful na cocoa sector enye ro say omo sisika 7 ye bi
because almost is cities now, almost $100 no more cities now. Now, and that's almost cities into dollars. No more the core bridge, no more fan near Maba. Until within the next 2 years, we say companies here, a local manufacturing companies in they will food up because importation no is very attractive more than the exportation. Until we export to Nema, will be a best send the Sikano Aqua Nema no diaba. But any man will draw my moon, and I'm saying Crofon is can you about Tumtino or Muntwin Tony Amano. That is the situation we find ourselves now. Because of sad dollar, yeah, manipulate a come once a man, a year will be yarded a can wait. Yes, a year will be a over la 2025, no, a buy to me and meet the revenue target. Because dollar no echoes affect revenue of the government. And untina never habani yes obey nyina want to ever gold what for mukas on 250 million US dollars. I feel ko wi o mama 1 cedi. Bank of Ghana na finance adeni nyina. Enti ye koya na se buy. Wo hwe all the sectors abani yes or this ka be be no mutumi release up to 50%. Assembly members are buying and against obetua omo a mentally allowance not to me dia run omo electoral areas no afimunu nyina 2 months spend omo tua April May yeah by papa ba June July August September October November December nil when see the cranko enti ye koya na se buy enti ye best o say me be bo omo aba so ha say me ba bia me free banti local government ya omo ye na omo sika 80% de kwa assemblies no me catch omo say e very good thing so omo ye na omo bo assemblies no na assemblies no e financially sound no omo tumi omo adwuma but omo tua first quarter second quarter third quarter was not paid fourth quarter as well kwa wi really I'm telling you so omo release ye bia ti omo tua 2 quarters yes omo ye dede say omo tua the third quarter no ko ye hwehwemu na ni ho because I me limiti na me another price na umbe the budget no o issue statement bi o say abai no transfer third quarter na de chi ya no san withdraw sika no and people are quiet because we are not looking at it amolmaguase so adi wani so opre dodo opre mejuwa numu sa na kojampo abetra ai nipa na motum koto man MPB na motum koto man doctor ma nuba mo me nchire kojampo odi odi kwa so betime di watemu odi menu ye age group betime di watemu uti kojampo so odi nkwa siasema meken mo asema kire baba ai nipa na mokoto bana man mo so mpese obedi president no mu musa se we bia adwuma aso wajimi aso ane wasia kwa Nkrumah obi adwuma kwa Nkrumah obi adwuma enso se ne ye ka obi ye bom di wo Ghana na kwa Nkrumah obi adwuma ma obi no asa obi president e kasama na mede ai ana omi adwuma obi adwuma na so wajimi a ye ka omo obi adwuma no mbetimi ese do mo ye president a ka ese ko hein dongote ne ko fa Elon Musk nan ko be di Ghana so mai kaya ya bobo sika no a ne e ko bo Elon Musk pa si e pa ne chew o me di Ghana so for 4 years be mai nan ke tua ne kana obedi eso om na bia nyuma om na kura over millions of workers ajazie now wadwuma 2x4 no awaye na o man FM ni pa okuru 30 o man FM wo do wo ase me bua no o man FM enimo Medina go and on po adwuma okan e wo kwa no Medina zongo jo hye kwa no e wo ho uru a o man FM ni na tu na bom ho ko taki se we kase odu 30 a o mu na ejeja go and count wo a wo Ghana ase me bua no go and count by yourself. Yen ye tu mra ya tiresi o. O ma ya fe mi ba bi esie. Me se me ko na anu me se da ko monitor. Ko ye interview ba obi ehu se me a. Me ko ho ba o ma ya fe. O so obi ehu me. Aha me a. Ni pa e wo ho ye djuma nu 30. O ma ya fe. E bia me kan o ma mi bo mu se me a. Se so obi ehu me. Aha. Ente me se wo no
Yeah, the light at the witches, but me won't bread on. Oh, me see. So what to make them workers, Makuma 500. Me, I'll campaign for you. Who can't pay cow boy na? But Tom job I need a joker. Who to me my workers or pay slip mark. Yeah, no poor baby atana. Bible we are software for Bible no ma enye wo God na entintino na nchirechiro. Ebisa kan ya di for no a na omo ewo ho no. Ohene we Israel ne na odi nsem huna. Oba wanim straight na maka to se massa nsem hunu na wudi no. On fancy but ene Ghana sofo nipa ya boni e beka no na mo dia kofra obi a otini ba bia onye hwe ena politicians munye sei ena sei munye unim se asoma si na ya de na enye no ensa wo se kire no ka kire no se ade na wo ye no onya no untumi nka enti osofo Wengam president Mahama yi wadamfo oye wasoriba afini obetina akonya so no ensem hu na wo di ni Ghana ha no wani tua tumi a waje abon bo ne niam a oye wani tua en asnyame sofo wontumi ensekire ne nka nkire ne se masa dia wo ye no nyame mpesa because se wo di tuompo ene beji tumi nu a asa wo nya adwimi se enipa na wodi wo mo so sabi ye nyamwa enti wodi buo kakra be ma nipa na wodi ye nso no enti se de nipa na kosan la to abama wo enti ene wo ba ye eye obi hu mehi enti me ne be chia yam ma mi we yato ho me ne be chia yam enti amamu adwoma ha ma ebu no de eye vengeance awreto amamu na adwoma ha ma ebu enye se obibu ma me de bia me kase adwoma ha ma ne second come we o me ya de papa ba akokra ma o mai ni wako aba to ni paso vre san ama ni fie na naso na wagya ye ho no asese sika no bia gu politank me no okọ no baby eno an obeye ho adwuma na se bosse na se wontumi nka de a osofo aba better se obeko anu atum sinse wodi ba wada nyakukodo ba go se paimuka kanimu ebra sani brezemu eni se wontumi nka na se wodi ba wada de a wan kan ye na ye nyina lati ho na de obeye bia wonye eye de ani a nsu anto ade be san enfie na no so no so won kokura no a ebedum na bia nyame beku no ne ta beso ma nyame eku no ma na wu obekọ na Ghana da ho Koka na wo kan bi person what for the said be you don't forget Daru obekaya President John Dramani Mahama ye interview bi o ka say na nado enyo no de be face kan na ni nua na be wi esika no yes okay maka de bia say bibi anana John Dramani kan wo opposition ni bibi o kan any bibi a or comment about bia no opa the first 1 year ni hwe bibi o kan bia no o ye a chensa me pa cho boxing no said ni nua na kan sponsors no 2 car show na me